ena Ghana enti sese ye kwa na sese Ghana ye dri enti Ghana ye asudwe man Ghana chese ye de eba na tutra sem basa yanka ye de na yenka ho no sese de den ena baba hye oman Ghana ye emabunu ne ye mpanifo no emu asese de bonefo sem ewudi abaya ade chese no na ye kondo eno na ye pre se ye beye ene de ye de ni ekokopie mu ewo esutifin North District ewo eye ahafo region Borno ani din ede asaman a ebusuafo awrewosem kese bi esi ewo hono ma me ne wo ekase abanti ani din ede yenua bema Ebenezer Opoku oye 20 years oye student of Tepa Senior High School aposifo ensa aso eyenimu na ekwan anase de ntiama ene de aposifo ensa aso abanti Ebenezer emu enyina enese abanti bia wono nsuso ni din eye Seidu awadi 23 years aduonu miensa na woko nearby shop ewo Mpotamu awomo ewo hono according to a district police commander DSP Paul Ankra wono enede incident no ensam no etu edwa na wotwema eye Seidu wonya 23 years yi woko shop bia ewo womo enche ho so wakwakoto sachet water na sachet water no emu na okokoto na chese edosum eno nti no na o expect say nka shop attendant no ebema na rubber wodi enso no ebegum na rubber no ye shop attendant no amfa amma no ena wakacha ne se wonfa nko no si o bia ya me de ekọ no ewa entimi finso ne mbobo me bonfa nko du fi na se bi to form meba aba bejo enti eba akasa no ekoso no eho ena na chese eye Ebenezer Opoku oye Tepa Senior High School student yi obebe PM wo esanse ne yonko ene shop attendant ni eno na eno na o hwe se de na Seidu eyiyi ano na ebiemu nso so ne shop attendant ni pie yes wo kwakọ rubber ede abre no na okokọ rubber ne ede eba wieye ena Seidu di ni nso egu mu se wo kọ watwa ensam no so Ebenezer de ni kokọ apai se adenti na Seidu ejina shop attendant no ne shop anim na woni ni eyiyi ensam ano na eno nti branch se Seidu ekọ no wodi no eye entente enkakranka ebra Seidu ekokodru eye ni fie achese wo cheche ensemu ede ache ni nua be ma se abra mekoto ensuo ewo shop we na nipa sumas ni wa ma me raba na mekoko kan ya chese Ebenezer eba ya wonu ni mom ni buafu ni kokwa pai se na wonim se Ebenezer yi edi ni ntente ebebedru fie on nti Ebenezer wonu ni buafu dada wonam kwan so awoba eti se eye Seidu echichi nsem ede ache ni nua be ma na ehwo na chese wo de sekan ewo no eno anu no to ye nua be mai atoa na nanom ewo ensedo enfonye de screen no eso no wa utimi ewu ye de sekan na awo eye Seidu ama no atoa na nanom ewo ense edo asese ya me ne wo ekasai edem empenifo ahande eye crime no over to eye Kenyasi police station honom emu eye Seidu emu no so akwako piemo ewo St Elizabeth Hospital mortuary honom achese womo enso so ebeye nhwehwemu ede afa ho ebusuafo anka we ayasemben wada se me ni obi eyi ano matonsuo nipa ne ma me roba wo ma me ni yi ano nipa na wono mpo no me ni yi ano na atwa nsem no so akopere aba abrame me ade ne ha me no me nso matwa nsem no so me ko me ba bia wo free wo ba bi ba ya obeto se na ye nsem ano no ka wo de wo fa ho ben anka wodi ewusi musen se wutimi ma abufuo ene ehu ehyi etimi show mo to the sense wutimi di eye Seidu echi edi ne ntente to the sense okoduru fie krapo usenya akokodu ko twese kan esade kokko wo no eden ana se ekoso abusuafo eden na ekoso ewo ye mayi emu eden na se ye mabunu no ye kire wo mu eden na ye mabunu yi ensuan eden na emabunu no eden na die ewo man mu when future leaders na when ene wo mo yesusu se wo mo ba eye aman no dachi papa bi ana when ye nkofo ye pre dachi papa bi ede amo mo se ye ni ho no ma wo mo ebeba ababedi eye wo man yi eso ana eden na sese apostle eye ede afa wudie ni kronosem ne chese enoma ense emfata ekoso ewo mayi emu abusuafo ensem a ekoso ne eye awudie a ekoi de eye Ebenezer edan na die eye ne kwan so anu no
na ebiom nso shop attendant no se obi to nso miensa na enti wugye nso ne dia masa nipa na se wonfa enkosa no na won nso so no den na wo pacha na den na wo dan no edie wule se shop attendant na mfom so e na generate to Ebenezer no na bufu anu nti woku sedu esan se Ebenezer no yonko ane shop attendant nti wo ba ya chese ye kasa na nim basabasa no na chese ha no enu nti no so esore wakase wo ko ede ama ni nipa ebusuafo se de ewude na ya doso entity e pass se nkwada no enye fenfra awofo no ana se social media expose such say yeti me expose ya man to social media wo hu bibia ana ye movies se nkwada no hwem because se obi hu obi na wo hwe movie busha obi no obi ko movie mu na chese obi atwese kan na buofu no de awon yonko na wa wu movie enso no wa taking it in a different angle wa for no so ni dey in a different way so no so woni say ebufo ba e wo se me ntwese kan ebufo ba e wo se me ntwitu ebufo ba e wo se me nya bibi ebufo ba e wo se me nsore ebufo ba e wo se me nko ebusua say a blossom say how are you bring out your content in movies you bring out your content in everything no ye hwe na ye strategize enwama anye sade a de eseye na ebere mabunu no say yi movie obi fu ne maame akanenim obi akanenim obi bibi tia no na ntu afase kan no de awane maame wo abone maame no wa yesi enu na say ye maburu no so ahwe na wo mu so mu say that's the best way to react say your content in movies no mama ye show because you susu say enu emom na eha mabunu no won so wodi ntwefa ho say fa ba ebebetu eja e wo tuma gh comment section ebiom so like videos no share e wo other social media platform so follow ye e wo IG page and your Twitter page so too much GH _ Ekriskapa any meeting that's the name Yebesan Edi Share Ebi Makramo.